Let me read to you Psalms 150. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Come on, declare it, everyone. Let everything that has breath praise the Lord. Come on, declare it again. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Let us praise the Lord right now. Let us be in His presence. Let us tune our hearts to the Almighty. Let us focus our eyes to Jesus, the perfecter of our faith. Come on, church, lift your hands. Declare, Jesus, you deserve all the praise. Come on, declare it, church. Jesus, you deserve all the praise. Declare it again. Jesus, you deserve all the praise. Come on, give it the clap of praise. Come on, church. Give him a clap of praise.
Bless the Lord, you heavenly hosts. Bless the Lord, all you his angels, and let all the earth sing for his praises. Come on, bless. Come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. Come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. Come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. Declare, come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. Yeah. Oh, bless him for his grace. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, Almighty One. Bless the Lord. Bless the Lord, you heavenly hosts. Bless the Lord. Bless the Lord, all you his angels, and let all the earth sing for his praises. Come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. Praise his name. Come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. Come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. Come on and bless him. Come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. For the last time, declare. Come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. Come on and bless him. Come on and praise his name. Come on and bless him. For the Lord delights in showing mercy. He delights. For the Lord delights in showing mercy. For the Lord delights. For the Lord delights in showing mercy. For the last time declare. For the Lord delights in showing mercy. Come on, church. Let us clap our hands. Are you ready to dance? Ready na ako ba na magsaon? Oh. When I move my body, when I move my feet, when I open my mouth, then the darkness flees. When I move my body, when I move my feet, when I open my mouth, then the darkness flees. When I move my body, when I move my feet, when I open my mouth, then the darkness flees. When I move my body, when I move my feet, when I open my mouth, then the darkness flees. When I move my body, when I move my feet, when I open my mouth, then the darkness flees. When I move my body, when I move my feet, when I open my mouth, then the darkness flees. When I move my body, when I move my feet, when I open my mouth, then the darkness flees. When I move my body, when I move my feet, when I open my mouth, then the darkness flees. Strongholds are coming down. Strongholds are coming down. Jesus be lifted high. Jesus be lifted high. Strongholds are coming down. Strongholds are coming down. Jesus be lifted high. Jesus be lifted high. Strongholds are coming down. Strongholds are coming down. Jesus be lifted high. Jesus be lifted high. Strongholds are coming down. Strongholds are coming down. Jesus be lifted high. Strongholds are coming down. Strongholds are coming down. Jesus be lifted high. Be lifted high. Strongholds are coming down. Strongholds are coming down. Jesus be lifted high. Jesus be lifted high.
be lifted high. Jesus 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 be lifted high. Give Him praise. Oh, glory be to the name. Glory be to your name, Jesus. Oh, you deserve the praise, all the honor, all the glory, all the adoration. Come on, give Him praise. Give Him praise. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Everlasting God, everlasting Father, Almighty King. Oh, Jesus, Jesus. You alone deserve the praise. You alone deserve the praise. You deserve all the praise. You deserve all the praise. Creator, God, and Lord, with worship in our hearts, we come before your throne. Together we proclaim, throughout all the earth, your great and holy name. Creator, God, and Lord, with worship in our hearts, we come before your throne. Together we proclaim, throughout all the earth, your great and holy name. Declare Yahweh. Come on, church, lift your hands, sing Yahweh. Give praise to the King. Sing it again, Yahweh. Infinite in power, God of the impossible, I will trust in you, believe your every word. Infinite in power, God of the impossible, I will trust in you, believe your every word. Infinite in power, God of the impossible, I will trust in you. Yes, we will. Believe your every
limitless. Boundless. Sing Yahweh. Come on, church. Sing limitless. He is limitless. Limitless. Boundless. Sing everlasting. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, we worship. We worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Yes, we do, Lord. I worship you. We worship you, Lord. You are here, healing every heart. I worship you. Yes, we do. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here.
stop working. You never Never does. stop, you never You stop never working. does. Even when I, See it, you're working. even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Yes, you never Never stop, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Declare, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, declare it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. He is, He is. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jesus. That is who you are. 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 Come on, church. That is who you are. That is who you are. Declare it with all your might. That is who you are. Come on, Almighty Ones. That is who you are. Come on, redeem. Declare it. That is who you are. He is the King of Kings. That is who you are. He is the Lord of Lords. That is who you are. He is the Almighty God. That is who you are. The Alpha. Oh, the Omega. Oh, the El Shaddai. Jireh. That is who you are. Rapha. That is who you are, Lord. That is who you are. You never fail. That is who you are. You never do it, you never will. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Glory be to the highest. That is who you are. 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 Without the instruments, come on, declare it. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Lord. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who
worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing it again without the instruments. Come on. Waymaker. Waymaker. Miracle worker. Let your voice be heard. Keeper, light in the darkness, my God, that is Declare it with your voice. Hallelujah. Waymaker. Waymaker. Miracle worker. promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing it, Waymaker. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you That are. is who you are. That is who you That are. is who you are. That 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 is who you are. You are a loving God. That is who you are. You are a good, good God. That is who you are. Miracle worker. That is who you are. You are a healer. Alpha and Omega. That is who you are. Beginning and the end. That is who you are. 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 That is who you I like the part of the song that says, even when I don't see it, Lord, you are working. The seed that we planted, Lord, goes down to the ground and we cannot see it, oh God. But by your grace and by your power, and by the faith, Lord, of that gardener, of that farmer, they plant the seed nevertheless. We have not seen anything that happened to that seed. But one thing we know, si Paul ang nagtanom, si Apollos ang nagbunyag, pero ikaw, Ginoo, ang nagapatubang. Salamat, Ginoo. Kay behind the scenes, ara ikaw, Ginoo, nga nagamaniubra. Wala ikaw nagtalikod sa amon. Sa piyak sina, Ginoo, masapuan namon. In a course of time, ang ina nga seed nagapanalingsik, nagatubo, nagbutwa sa duta, kag masapuan namon. Nga ina galing ang gitanom. Hallelujah. Nagpamuhi. Lord, masaligan ka namon. Masaligan ka namon. And we put our trust unto you, O God. We believe on what your word has said. And what you have released, you will back it up, Lord, in the name of Jesus. And so, Lord, we thank you. We thank you. We thank you for what you are about to do. Hallelujah. And if you are the person right now, nagasiling sa imo, kaugaling mo, Lord, madamo mangkusang kayuhan, Lord, nga ginobra, nga mo ni Ginoo. Nga mo ni kakatabo sa akong kabuhi, utod, abalon ko ikaw. Sigiha lang. Kay kaangay, sa sinang binhi nga gitanom, ang Ginoo magapapamuhi sa sina nga binhi. Hindi mo makitaan sa subong apang sa maabot nga mga panahon, sa maabot nga panahon, masapuan mo nga ina nga binhi, magapanalingsing, magabuhi,
magatago, magatubo, kag later on, magapamunga, kag masapwan nimo, nga inagali, mapusla nimo. Hallelujah. That is who you are. 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 Waymaker. Waymaker. Miracle worker. Sing it. Honesty, light in the darkness. With all your heart. That is who you are. Ideklarar ang Ginoo sa imong kabuhi. Waymaker. Miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness, my God. That is who you are. Sing it again. Waymaker. Waymaker, miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Ginoo, salamat gid. Dalayaw ng imong ngalan. Hallelujah. Inabalik namon sa imo ang kadungganan, ang kapasalamatan, kagang himaya sa dako nga ngalan ni Ginoong Hesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Amen. Iaman nato ng atong mga kaugalingon sa pag-aambit sa balaan nga panyapon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ginoo, salamat gid nga ikaw ang Dios nga nakakita sang among mga sitwasyon. Salamat sang kaayo mo, sang katutom mo. Salamat sang himaya nga gipasagahay mo sa sininga tinion. Salamat sang tagsa-tagsa nga yari diri Ginoo. Bisan pa sa mga kauturan namon nga nagalantaw Facebook Live. I pray nga ikaw Ginoo magatandog sa ila sininga tinion. Ikaw magpakamaayo sa ila. Ikaw magatandog sa ila. Magatandog sa ilang mga sitwasyon kag tangan Ginoo. Salamat gid. Masaligan ikaw nga Dios. Dalayawan gid ang ngalan. Hallelujah. Tinluoy kami, hugasi kami sang amon tanan nga di pagkamatarong Ginoo. Himayaw ng imong ngalan. Dalayawon ka Ginoo. Salamat nga nanginbahin kami sang katilingban nga nagadayaw, nagasimba sa dako kagamhanan nga Dios sa imo panimalay. Salamat Dios sang imo kaayo kagkatutok. Hallelujah. Tinluoy kami, hugasi kami sang amon tanan di pagkamatarong kag sa amon nga pag-ambit Ginoo sang balaan nga panyapon. Ginaklaim namo ng tanan nga benepisyo sang amon pag-ambit sang balaan nga panyapon Ginoo. Thank you good Lord. Dalayawon gid ang imong ngalan. Ang pangamoy ulo sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. For I give unto you what I also received from the Lord. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it. Palihog, break the bread. Hallelujah. And then he said, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. On the same manner after supper, he took the cup saying, this cup is a new covenant of my blood.
Do this whenever you drink it in remembrance of me. For as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let's partake the bread and the cup with faith and thanksgiving in our hearts. Thank you, Lord. Pasalamatan nato ng Ginoo sa siningat niyon. Come on, people of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa imo pagpakamayo. Salamat sa imo bugay. Salamat, Lord, nga bahin kami sang imo pagpakamaayo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dalayawon ang imo ngalan. Sa ngalan ni Jesus, ang mga anak sang Ginoo magisiling. Amen. Amen. And amen. Praise the Lord. Magabungko kita sa ining atinion. Kamusta ka mga kauturan? Ang aton nga pastora, ang aton vision keepers, Pastor Lianet, karabad gihapon sa chamber. She's there, agud sa pagsik sang kabubuton sang Ginoo, kag para nga ipreparari aman kita para sa maabot nga tuig 2026. Hallelujah. Kag magugwa siya December 24 na, no, next week. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's have still ang aton nga theme December 2025, one or none. Hallelujah. Let's have the verse, John 15 verse 5. It says, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit. For otherwise, apart from me, that is cut off from vital union with me, you can do nothing. For our prophecy, hallelujah, it says sa atong prophecy, my faithful and obedient church, you will enjoy long life, and my hands will be upon you to protect, to provide, and to fight your unseen enemy. Increase your faith to believe for your next season of harvest, where your empty barn will be filled and expanded. Take care of your physical body. Say no to the world that brings pressures and worries. Stay in my presence and always listen to the instruction of the Holy Spirit. Make a family altar and offer me a song of praise and worship. Be faithful in your giving, for your kindness is compensated and rewarded. Be faithful in giving what belongs to me, says the Lord. Your 10%, this will protect you against the devourer, says God. Be faithful to your calling. Your faith will be upgraded and you will be elevated. You will always be on top and not beneath. Husband, be faithful to your own wife. Balang ibanda nga pastor nga husband, faithful to your wife, ng asawa man. Ara may arap subo ng asawa. And you will be healed. Wife, be faithful to your own husband. Hallelujah. And all of your prayers will be answered. Sino din mga asawa bayo kamo tabi? Mga asawa, gusto nyo ngayon mga pangamuyo sabton sang Ginoo? Hallelujah. Tisiling nga daw na obey, no? Hallelujah. 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 If your prayers will be answered, then obey, no? Be faithful to your husband. I hate immorality, says the Lord of hosts. Forsake everything that you are presently doing, which you know that it's a sin. And I will increase my grace to you, says the Lord. Your journey here on earth is about to end. According to my timeline, says God. Only those who remain faithful and obedient are qualified to meet me in the clouds. And for those who remain unfaithful and hypocrite will suffer regrets if they will not return back to me in true repentance, says God. Parents, remember your unsaved children. Minister to them before it's too late. I'm giving you this warning. For the mouth of hell is now open for the wicked, and the gate of heavens are now ready for the entrance of my bride, the chosen, says the Lord God. Let's pray. Amay namon sa langit, nagapasalamat kami sa sini nga aga, nga kami, Lord, nakatipon sa pagsimba sa dako kagamhanan nga Dios nga amon Ginoo kag manluluwas.
Salamat sa sininga aga, Ginoo. Kay Lord, makapamati kami sa imong nga pulong. Kag Lord, ang amon mga espiritu manorish, Ginoo. Kag hatagan, Ginoo, sang sustansya, spiritual nga sustansya. Kag Ginoo, salamat gid nga ini nga iglesia, Lord, imo pa kamayuhon, imo pagatandugon, imo Ginoo, Lord, paumwadon sa ngalan ni Jesus. Kag salamat gid sa sininga tinion, inabalik namon sa imong kadayawan kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Ang mga anak sang Ginoo magasiling, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Medyo daw gumay kita subong, iban siguro nagbakasyon. But blessed are those nga nagkari. Hallelujah. Way nalipat sa pagsimba sa dako kagamhanan nga Diyos. Amen. Abi palakpakan na itong mga kaugalingon. Kaari ka mo yan. Hallelujah. Abi nyo mga anak sang Diyos, many times hindi sa kun anuman, mga anak sang Ginoo, ang consistency naton sa pagsimba sa Ginoo. Isa ina kapamaagi nga dalong kita sa Ginoo sa iya sabak. Hallelujah. Hindi kay nagprofess ka kay tungod kay di ba ang balsang pulong sang Ginoo, we bring the sacrifice of praise. It doesn't matter kung ano pa na daraya ang imo nga kahimtangan. But if you want to come unto the presence of the Lord, sakripisyohan mo ginaya, no? Hallelujah. 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 Nami gid ang Ginoo. Abiding in the vine. Muna nga aton na ginatiguluhan ng aton pagwali subong, abiding in the vine. And I will be reading, kaya nabasa na nato ng portion, I'll be reading in John 15 verses 1 to 8 sa hiligay no, nagsiling pa si Jesus, kun amo ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon amay, amo ang manog atipan. Ang akon mga sanga, nga wala nagapamunga, ginapangutod niya. Kagang kada sanga nga nagapamunga, ginalimpyuhan niya, agud magpamunga pagid sing madamo. So may duwa ka klase sang sanga, ang wala gapamunga, kagang nagapamunga. Kamo nalimpyuhan na paagi sa pulong nga akong ginsiling sa inyo, magpabilin kamo sa akon, kag magapabilin man ako sa inyo. Pariho nga ang sanga, hindi makapamunga sa iya lang kaugalingon, luwas kon magpabilin ini sa sanga, amuman kamo sina, hindi kamo makapamunga, kung hindi kamo magpabilin sa akon. Ako amo ang puno sang ubas, kag kamo ang akon mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang magapamunga sing madamo, kay kun wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. Ang tawo nga nagabulag sa akon, ihaboy. Pariyo sa mga sanga nga ginahaboy kag nagakalaya, dayon ginatipon kag ginahaboy sa kalayo, agud masunog. Kun nagapabilin kamo sa akon, kag kun ginatipigan ninyo sa inyo, mga tagipusoon ang akon mga pulong, makapangayo kamo sa akon, bisan na ano nga inyo gusto, kag ini mabato ninyo. Kun padayon kamo nga magapamunga sing madamo, ang akon amay dayawon sa mga tao, kag sa sininga paagi, mahibaluan nga kamo akon mga sumulunod. Dalayawon gid ang imo ngalan, Ginoo. Salamat gid sa imo papanghaplas, sa imo nga pulong, kag sang imo alagad, kag sang imo mga katawan sa sininga tinion, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sa English, hiling daw, John 15 verses 1 to 3, kag 5a, saying that I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Let's jump on verse 5a. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. Si Jesus, amo ang true vine. Tadaan na ito na, foundational ni. Si Jesus, amo ang true vine. Ang Father, amo ang gardener. Atipan sang garden. Kag ang mga believers, ang mga disciples, amo na siya ang mga branches. Si Jesus, ang vine, ang Father, ang manugtatap, ang gardener, kita iya mga branches. Kag dira nagatapig ang mga bunga. Amen? Dira gatapig sa branches ang mga bunga. No? Ang nakita ko lang yung nagabunga nga sa puno galin,
ang ano gani, lansunis, ang langka mo man, no? May langka man akong isa nga but basically, ang normal gidya, nga sa sanga, dira, nagagwa ang mga bunga. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, I want you to remember this, no? Cutting versus pruning. Cutting versus pruning. Ano ba lang ginatawag nga pruning? Ano ba lang ang ginatawag nga cutting, nga utod? Pareho malang na nga utod. Galing ang cutting para ini sa sanga nga wala naga bunga. Buot silingon, nga kung utdon mo na, why na siya nagatapik dito sa puno. Natindihan natin? Buot silingon, wala na sang nourishment nga makalambot sa iya. Wala na labot sa iya ang puno. Kag tungod kay nasiparar na ina siya nga sanga, ay na nga branch, mga anak sang Ginoo, ano na lang matabo? Later on, malaya na lang ina, kag mapatay. Kag tungod na patay na, it's good for nothing. Except nga ihaboy na lang na siya sa kalayo, kag igatong. Tandaan tang inang sanga, nga nakakas, nga ginutod, it can be ikaw, kag ako. The very big question is, nagapamunga ka bala? Mangkutang tupad mo be? Nagapamunga ka? May bunga ka, wala. Or basing nadagdag ang bunga mo? Hallelujah. Nadagdag bala ang bunga? Oh Lord. May isa pagig nga klase sang pangutod. Tawag nga pruning. Sa hiligay nun kina, pagpaninlo. Natinluan. But silingon, ining pruning, ginagamit rin siya kung ang sanga ara pa sa puno. Nagatapik pa siya, gakuha pa siya sang nutrients dito sa puno. Ang isaya kay na, ginkakas, ginutod na, kagindapong na sa klayo. Niya, gatapik pa sa gyapon dito sa puno. Pero may pagutod. Anong purpose? Para mangin mabinungahon pagid. Intindihan naton mga nagsang Ginoo? Para mangin mabinungahon pagid siya, samtang ginautod siya. Kay nga, ang tawag kay na diri sa iligay nun, pagpaninlo. Ginatinluan niya lang. No? Natinluan niya lang. So anong diferensya? No? Ang wala nagapamunga, ginautod. Naintindihan niyo? Nakakas na siya, wala na siya tugatapik, useless na siya. Ang nagapamunga, ara pa siya gatapik, gakuha pa siya nutrients dito sa puno. Kagini siya, ang pagpangutod, hindi tungod para kakason sa puno, kundi pagpaninlo. Amen. Pagpaninlo lang. So, basahon ko ni sa English ha, pamatiin nyo kay very important. Pruning is crucial. Tong pagpanglimpyo kay na, no? Pruning is crucial for channeling energy. Okay? Improving the vine or ang grapevine. Improving the vine. The quality, the flavor, the sugar, the color. Kaya doon na nami, kaya kung kisa, kung doon pula-pula siya, no? Ami siya lang tawon, ami siya kaunon. It controls yield, promotes air and sunlight. So kung ginapanghawanan mo, makasulod ang hangin, makasulod ang sunlight for health and preventing disease by removing old wood and dense growth. So kita ka muna kung gisangin na pangutod, ang mga daan ng mga sanga, ay hindi na kinanglan. Kay kundi mo na sa pagkakason, dalahigo niya ang mga manami. Intindihan na ton? So that's why nga dapat sa utdon, amo nang ginatawag nga pruning. No? Preventing disease by removing old wood and dense growth, ensuring strong, productive, and manageable plant for years to come. It means that pruning is essential for directing growth, balancing vigor, and maintaining overall plant health. Mga kauturan, I have to be honest sa inyo. You will be tested. Siling sang pulong sang Ginoo in James 1:2-4. Next slide, please. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hallelujah. Not lacking anything.
Hallelujah. So, ang inyo nga life testing, ang aton nga life testing is a form of pruning. Pinapang utod-utod sang Ginoo ang hindi mga kinanglan sa aton kabuhi. Ang mga pangginawi, ang mga kinaandan, ang mga mindset, ang mga pagbinatasan nga hindi na ayon sa pagkamatarong sang Diyos, mga nasang Ginoo ginapang utod sang gardener sang Ginoo. Na pangkakasya, anong purpose? Para mangin mabinungahon ikaw kag ako. Amen? Ginapangkakas ni Lord ang mga hindi nami, ang mga kasawayan, ang mga bagay nga hindi kahalamutan sa iyatubagan, ginapangkakas ang Ginoo para mangin mabinungahon ikaw kag ako. Hallelujah. Ang kanami sini, kay samtang ginautod, sa gihapon ang sanga, ara gihapon katapik sa puno. Wala ging kakas. It means to say, mga anak sang Ginoo, ara kapag gihapon kay Jesus. Kung sa pamatyagan mo, kasantinion sa mga kalayuhon nga pagtilaw sa imo kabuhi, fiery trial sa imo kabuhi, sa pamatyagan mo do kalayo ang Ginoo, inatungod mga anak sang Ginoo, ginatilawan ka sang Diyos. Nagakuha ka test. Di ba, ginambal ko sa inyo, di ka kakita kung gakuha ka test, gagahod ang proktor. Gahipos lang na yung proktor. Di ba? Tawi lang na. Ska nabudlayan ka pa da, may hipos lang ginagyapo ng proktor. Mahapos man sa imo, o mabudlay man sa imo, mga anak sang Ginoo ang proktor, ang Ginoo, matulok lang niya until such time nga matapos mo ang pasinawan. Bali ano ang pasinawan? Exam. Ang test. Hallelujah. Hasta nga matapos mo ang exam. Hasta nga matapos mo ang test. Amuna kag mabatian mo ang tingog sang proktor. Ang tingog sang Ginoo. Pero samtang ga-undergo ka sang pagtilaw sa kabuhi mo, ang Ginoo many times gahipos lang. Kay nga, pabayaan niya nga ikaw magkuha sang test. Hallelujah. Kung pawatsagan mo to kalayo sa Ginoo, hindi but silingon, ngaging kakas ang Ginoo. O nagpalayo ang Ginoo, ara lang ang Ginoo, waay na siya nagpalayo, ara lang na gihapon ang Ginoo. Hallelujah. Amuning manami kung ginaprune ka. Amuning nami kung ginatilawan ka. Kay balaan mo ngang Ginoo wala nagpalayo sa imo pag sa akon. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are still attached to the vine. You are still in Jesus. Ara ka kay Jesus gihapon. Mabudlay ang kaintangan mo, utod. Balan ko. May kakulangan. May pagdanghal. Kabudlay. Pero utod, hindi bot silingon nga walang Ginoo. Ara, gihapon ang Ginoo. Hallelujah. Amuna, mga anak sang Ginoo, ang mga bagay nga dapat naton mabatsagan. Ang pruning, it stimulates growth. Ginautdan ka, agod nga magpanalingsing ka. Kag kung nagpanalingsing, another na siya nga branch or dira nagagwa ang bunga. Hallelujah. Hallelujah. Salingid daw, your pruning season prepares you for your next fruitful season. Amen. Amen. Kung ginatilawan ka subong, kung pamatyagan mo ginautdan ka, kung pamatyagan mo may ginakakas ang Ginoo sa imo subong, kung sa mamatyagan mo do may ara nga do nagaka-release sa imo kag nabudlayan ka kay dira ka naanad. Inatungod ng Diyos may plano nga pakamayuhon ka. Your next season, now, you are being prepared now for your next season. Hallelujah. I have to be honest with you. Dumduman nyo nagligad ang akon nga gin-testify sa inyo nga si Pastor Roming kaagi man sang 3 kadlaw nga anxiety. Dumduman nyo, ang anxiety ko, tungod kay
si Pastor Roming nag-worry kay si Pastor Roming hindi gidya pwede ma-promote tungod kay kulang ang akon nga educational attainment. Si pastora nagsulod sang December 16 sa chamber, dito kanay Tito Brands, kag nag-seek sa Ginoo. I don't know kung ginalaw sang Ginoo magtanaw subong Facebook Live, way ko kaka-check. December 16, nagsulod siya. December 17, Christmas party sa City High, sa faculty, sa hapon alas 5, mga alas 10 sang aga, nagsulod sa message ko, wala ko nabasahan, later ko na nabasahan sa manugpuli nako. So nabasahan ko dito, siling sang message, ang Schools Division Superintendent nagsiling, see the HR, the human resource. See the HR. Oh, dali-dali man ko to. Dali-dali man ko kag nagkadtutod, tapos sala-sala ko kay ngaway ko parkingan. Si Pastor Roming naglakat na lang anay sa SM, nagbakal kalo, kay Bohemia ng team sa amon nga Christmas party. Nagbakal na lang kalo-kalo nga brown. Nagtapos, nagbalik. Make the long story short, nakasulod ko, ay nakita ko tong mga friend ko nga mga driver, pinasulod nila ako, so kung napangita ko ni ma'am. Okay. Pagsulod ko to, nagkanto ko sa HR, siling sa ngamon HR, you will be reporting to Buntatala. What am I going to be there? I will be an OIC principal of Buntatala National High School comes January. Ginahambal ko ni mga anak sang Ginoo, hindi tungod kay magpabugal. Gahambal ko, dumatunaw ko ni sa kahuya because I know my educational background. Ginapangita na daang master's degree, nga master's degree holder ka. Si Pastor Roming, master's degree holder, hindi ya master's in ministry, hindi ya master's in education, master's in ministry si Pastor Roming. I sought the kingdom of God first. And in the eyes and in the standards of the world, I suffered. I suffered. Antos gig kuya. Pero siling ko, Lord, iginuna ko ikaw. Why ko sang iban ngay pabugal, undi ikaw. And I said, Lord, who am I to have this? I don't have, even Lord, I'm not backed up by kabalo ko, Lord, mag-manage sa eskwelahan. I know, but I'm not backed up by any educational attainment. Sa standards ng kalibutan, I fail. And I'm not afraid to say this in Facebook Live. Because I want God to increase in my life, not me. Dayawon ang Ginoo. Hallelujah. Dayawon ang Ginoo. Waay ako sang ipabugal sa mata sang tawo. Waay man ako'y pabugal sa mata sang Diyos. Ang Ginoo lang. Ang Ginoo lang. Now, I'm telling you, I have my own fiery trials. I contend. I fought. I stood up. I never gave up. Nagpabilin ko gyapon. Still, bisan hindi ko makita ng sitwasyon, hindi ko maintindihan how God will move. I don't have the details of many things sa akong kabuhi. But I trusted God. I held on. I contended. Nag-contend ako, nagpabilin ako. And just like that, sulusubra lang ko 2 katuig sa City High. And I would be transferred to Buntatala National High School. Anak sang Ginoo, ikaw kag ako, pariho lang tanga anak ni Lord. Ano man ang imo subong kabudlayan, may ginapang-utod lang na si Lord sa kabuhi mo. Mga pagginawi nga hindi kalamutan sa iya. I-allow bala si Lord nga doon ina nga mga pagbinatasan, ang ina nga mga pagginawi. Pabayi si Lord nga doon na kay tungod sa subong. Kung i-allow mo, yes mabudlay, kay na ang ginapangkuha sang Ginoo, ang mga naandan mo, hindi mahapos. Amen.
Hindi mahapos ngay let go ang mga bagay nga naandan mo na, kapinpang naandan mo halin sa gamay mo, hasta subong. And now, if you begin to surrender that sa Ginoo, I tell you mga anak sang Ginoo, amuning matabo, your pruning season prepares you for your next fruitful season. Your promotion, your elevation, your breakthrough is just waiting for you. Amen. Gahulat lang sa imo, anak sang Ginoo, kung anong ginapabuyaan sang Ginoo sa imo subong buyi. Hallelujah. Ang mga bagay nga hindi iya, ang hindi nagakabagay sa iya pagkamatarong buyi. Pakakas kay Lord. Pautod kay Lord. Amen. Gusto nyo pagkamayuhon ka mo sang Ginoo. Bayaw ka mo, tabi, sinong gusto pagkamayuhon sang Ginoo? Then allow the pruning. Hallelujah. Welcome to the pruning world of the Lord. Hallelujah. Welcome to God's vineyard. Hallelujah. Sa vineyard sang Ginoo, may pagpangutod, may mapagpanglimpyo, may mga pagpangkakas. If you allow the Lord to have that, people of God, God is preparing you for your next fruitful season. Hallelujah. Dalayawon si Jesus. Hallelujah. Let's proceed. James 1, verses 2 to 3. I consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ang balstupad mo, hindi lang isa ka trial. Ang balasa, ang kamaturan na, huwag nagambalda nga trials of one kind. Nagambalda siya, trials of many kinds. So expect many trials, people of God. Amen. Hallelujah. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Hallelujah. Next B. Hallelujah. Because trials produces perseverance. Ang pagtilaw, nagabunga sang pagbatas. Hallelujah. Nangin pasensyoso ka. Next slide. 2 Peter 1:5-9 says, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Alin sa pagtuo, nagbaton ka kay Jesus, ngay mo Ginoo kag manluluwas, nagtuo ka sa iya, sa imo nga kaluwasan, nagsugod sa pagtuo. Singida, ti dugange. Add to your faith goodness. And to goodness, knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, mutual affection. And to mutual affection, love. Nagsugod sa pagtuo, natapos sa pagigugma. Dapat matapos ini sa pagigugma. Pagigugma sa Ginoo. Pero kung magtalikod ka sa tinion sang pagtilaw, magtalikod ka sa tinion nga ikaw ginatilawan sang Diyos, ang imo pagtuo ginatilawan, paano na karon kay nagsugod ka sa pagtuo? Kay nagsugod ka sa pagtuo, ang inang pagtuo pagatilawan, magatapos ka bala sa pagigugma o kon magtalikod ka. Among dako nga pamangkot mga anak sang Ginoo. Matalikod bala kita? Hallelujah. Siyang nagpabaptize ka, anong kinakanta sang mga nagapalibot sa imo? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Supon, no turning back, no turning back. May supon pa ng isa ka verse. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. Kaya kung magtalikod ka, perdi ka. Sang naghambal si Paul, nga may armor kita, the armor of God, may ara ka nga helmet, may ara ka nga shield, may ara ka nga breastplate, may ara ka nga shoes, may ara ka nga espada,
Ano? Kumpleto na, ara tanan. Pero galing ang main feature sang armor sang Roman soldier, sarado di sa tubangan, pero abri sa likod. Buot silingon, dapat hindi ka magtalikod. Amen. Amen. Waay sang iban nga direction nga ikaw pagkakatuan. Hindi ka magkadto sa wala, hindi ka magkadto sa tuo, hindi ka magtalikod, diin lang, go forward. Amen. Ang magtalikod, perde. Hallelujah. Ang magtalikod, perde. During the sanctification process, let your faith develop into love. Pagigugma sa tao, pagigugma sa Ginoo, pagigugma sa pagpangalagdan sa Ginoo, pagigugma sa pagdayaw kapag simba sa dako kagamahanan sang Dios. Ay dapat nagakamis. Dapat hindi pag-imiss ang worship service, mga anak sang Ginoo. Hindi dapat imiss ang worship service. Kaya kung langga mo si Lord, dayawon mo gidya si Lord. Amen. You might say nga, dayaw man ni Kuya Pastor dito sa Bungamon Balay, are you sure? Hallelujah. I'm not judging you. I'm just asking, are you sure? Hallelujah. 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 Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ang next nga para mangin mabinungahon ka is to remain in the Lord. Next slide. Remain in me. Muna nga ambalya, magpabilin ka sa akon. Hallelujah. Magpabilin ka sa akon. No? Kung magpabilin ka sa Ginoo, mangin mabinungahon ka, ano nga bunga? Next slide. Galatians 5:22-24 says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hallelujah. Against such things there is no law. Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Dapat mapatay ining kabubuton sang unod. Crucifying the flesh is a way of sanctification. Ginasiparar ka sang Ginoo, ginahugasan ka sang Ginoo, ginasiparar ka sang Ginoo, no? Hallelujah. You do not allow the misdeeds of the body to overrule you. Pananda, bisyo, and everything. But this is in partnership with the Lord, with the Holy Spirit. The Holy Spirit will give you divine enablement. Hatagan ka sang gaom. Pero dapat mag-cooperate ka. Dapat mag-cooperate kita sa belang Espiritu. Practically speaking, people of God, kung ikaw ginbago ka, skillful ka, sa obra bala. If you are skillful, kung may skills ka, amo na ang makapalanding sa imo sa obra. Pero ang batasan mo, amo nang makapadugay sa imo sa obra. Amen. Amen. Ang attitude mo, ang pagbinatasan mo, ang maturity mo, ang imo panimuot, amo na ang makapabilin sa imo sa obra. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. So dapat, ara na, your character, your demeanor, no? 2 Peter, I am about to end. 2 Peter, again balikan ta, 2 Peter 1:5-6. No? Saying that, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Hallelujah. Ang imo bala nga pag-anto subong, ang imo bala pagtilaw subong sa pamatyagan mo, daw ginapabulayan ka sang Ginoo, utod base ikaw nagakuha test subong. Welcome to the world of pruning. Welcome to the vineyard of God. Sino diriya ang ginaprune sang Ginoo subong baya kamot, ang ginaprune sang Ginoo. Just trust the process, people of God. Kay may pagahimuon ang Ginoo sa imo. Saligi ang Ginoo subong.
Anuman ang kabudlayan mo subong, because God is preparing you for your next season. And that season will be fruitful if you will not give up today. Amen. Amen. I think I am safe to say, ang inyo nga pastor, ang muni subong ang example. Amen. I just trusted the process. I just waited and have been faithful sa Ginoo. Kita nyo, ipastor nyo gatukar gyapon sa musical instrument. Amen. Hindi ni pabugal. I have been a musician since I was 17 years old. Playing the instruments is still my passion, and I love to play. I love to worship God. I love to come into the presence of the Lord early in the morning and worship Him. Studying His Word. I tell you, people of God, I have already set an example in the Lord. I believe in my heart, have allowed these things to happen in my life, to say this to you. If you do the same, you will have the same result. Maybe more than the result that I have. Hallelujah. Hindi lang ta mag-give up, mga anak sang Ginoo. Ang mag-give up, perde. Ang balang tupad mo, mag-give up ka, perde ka. Amen. Ang bala pagid siya, hindi mag-give up. Ipakita ang tudlo mo sa iya ka ang bala, no. Hindi mag-give up. Sugpo ni, lihog lang. Hallelujah. Makatindog kita mga anak sa Ginoo sa ining atinion. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. That challenge has been given to you, mga anak sa Ginoo. What would be your response? Mag-give up ka bala o mapadayon ka? Mag-give up o mapadayon? Welcome pruning. Iambal di, welcome pruning. Welcome pruning. Welcome testing. Welcome trial. I tell you, people of God, kung makapasar ka, your next season is waiting for you. Palakpakan natin ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, I bless these people, of God, with strength and joy and with great expectations, oh God, that, Lord, they will contend. They will contend, Lord, to the hardship, to the trials and testings of their faith. Today, it may be, oh God, difficult. Today, it may be hard for us to overcome it, oh God. But I pray your grace will be sufficient for those who believe and trusted you. Right now, oh God, I thank you. I thank you, oh God, that your people will certainly overcome. May your name be glorified in Jesus' mighty name. Ang mga anak sa Ginoo magasaling, Amen. 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 Baliw bayaw sa Ginoo sobre sa sining atinion. Hallelujah. Ibayaw naton kag magadayaw kita sa Ginoo pagi sa atong paghatag. Amay magahatag kami nga may kalipay. May ara Ginoo, Lord, nga kakunyag sa amo tagipuson. Salamat gid nga ginbless mo kami. Gani Lord, ang tinipik sini ihatag namon sa imo. Kaangay kami sang isa Ginoo ka hardinero, sang isa Ginoo ka farmer nga nagatanom. Lord, salamat gid nga sa among pagtanom ga-expect kami nga ini Lord magatubo kag magapamunga kag maga-harvest kami. Thank you, good Lord. To you be all praise, glory, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Ang mga anak sang Ginoo magasiling, Amen, Amen, and Amen. Sadali lang gid, may saluot lang kami. Hallelujah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tatay Jinx, birthday, happy birthday, happy birthday. Sing it one more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Untay na aton kamot kay Pastor Jigs sa sininga tinion. Let's pray for him. Father God, salamat sa kabuhi Tatay Jigs, Lord. Salamat Ginoo nga gina-bless mo siya kag padayon mo siya nga gina-bless agud mga blessing sa sininga iglesia. Lord, ikaw gid magtandog sa iya Ginoo halin sa iya limpuduan pakadto sa iya Lord nga dapadapa. Kag Ginoo, gina-claim ginamon ang mga pagpakamayo nga para sa iya Ginoo. Lord, salamat gid nga ginabaylo mo siya. Ginaliton mo siya halin sa dulom pakadto sa imo kasanag. Ag sininga tinion Lord, salamat Ginoo nga ang tanan nga pagpakamayo intended para sa iya Lord, mabaton niya na. Salamat Lord sa kayong lawas. Salamat sa relationships, a gift of family. Lord, bisan pa sa Jesus is Love family, Lord, nagaugyon kami sa iya nga pag-celebrate sa iya kadlawan. Lord, we are so blessed to have him, O God. Thank you, good Lord, sa kay Tatay Jigs. May your name be glorified in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Let us declare Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Maayong utugid sa inyo tanan. God bless everyone.